barakora cyane ku buryo wasanga umuntu ashaka kuva mu gitondo nka sama karakoshika nka saa sita z'ijoro cyangwa saa tanu z'ijoro wakora nk'imashini mu nyuma birangira bavuze ati teno bintu twebwe ntacyo twova muzopfa tumeneke duhone bamwe bataguze barapfira no kubuzi ugasanga waje ugakora nka nko mu radio ugasanga uva ingasa moya nka ivina ikarakamera ngapara sama ikarakamera gushika sasa DJ karakamera iminsi yose umunsi ni kukadirisha nta bya VIP ni umunsi mukuru abantu basanga sinzi ko kukadirisha abantu era amahenke inzoga bariko baranywera kukadirisha iyo uvuze kukadirisha twe dufata gasongo bigi tuyoga to kukadirisha nta VIP ino kwati ni byeri birahari ndibazo kukadirisha ntaco miteza zo twereka cyanibuka kwa DJ H promoter ageze kwa pisano kukadirisha mu Nyakabiga ndazisongo igihumbi n'amajana onye cupa rimwe yakabiri yakongera cyabwira yakabiga inwere muhira kuko yazi kudatahana ukomeye ari inzoga zimeze nka kiki no kuvuga uri kurayinwa uko icupa rimanuka nikuborego uzakumara icupa we bamaze kwingira itwi ibaze iragukwakwaya nawe rero meni izo rero sasura bye nawe cuba nka Scott izo nizo zo kukadirisha cyo byukaheze nk'indwi alright ni kukadirisha rero ubona yuko twabwiye vyeke umunsi mukuru w'abakozi Labor Day ndahimeze ukwezi gatano ku mwaka utaje by the way ati byatanguye gute bona score bambere pro nizo King Scott eri pro kivodo umwe hari n'undi abahari by the way mu mutima zire watanguye mu myaka y'ibihumbi ya 19e siècle watanguye igihumbi kimwe n'amajana igihumbi kimwe n'amajana 1994 abona yuko wari umunsi mukuru navuga watanguye inyuma yo gufatwa nawe ko abakozi bagiye batandukanye navuga nk'abantu bafashwe nk'aba esclave cyangwa nk'abantu bafashwe nk'abantu abacakara voilà bona babakoresha cyane gose barakora cyane ku buryo wasanga umuntu ashaka kuva mu gitondo nka sama karakoshika nka saa sita z'ijoro cyangwa saa tanu z'ijoro wakora nk'imashini mu nyuma birangira bavuze ati teno bintu twebwe ntacyo twova muzopfa tumeneke duhone bamwe bataguze barapfira no kubuzi ugasanga waje ugakora nka nko mu radio ugasanga uva ingasa moya nka ivina ikarakamera ngapara sama ikarakamera gushika sasa DJ karakamera iminsi yose bamwe bataguze barapfa abandi bagira iki cyo ngavuze ati tugire movement yamize no bintu kuko tuzorangira twese duhonye haba bipfiriye mwe bamwe mwe barabara bamwe barabana barabicwa n'abarasa ariko mu nyuma oni niyo yafatinga ivuga iti turemeje neza neza no munsi mukuru ko umunsi mukuru udasanzwe cyane umunsi mukuru bakozi itariki imwe mu kwezi kwa gatanu kwisi yose nuko nta gihugu na kimwe kiri mu muryango wa oni kitavyemeza kiyese gusa igihugu kitari mu muryango wa oni igihugu kiva mu muryango wa oni ngaho niho bashaka kuvyanga so rero umunsi mukuru mwiza ku bakozi bose bisamiza Black FM umunsi mukuru mwiza kuri CEO wa Black FM Jojo Town nayo mu gihugu cy'ubundi by the way mu gihugu cya Amerika ubona yuko nayo umunsi mukuru ngo witabira gose abona ndawipuriza na RNC ndwayo ya Claude Big Bro hamwe na Karine Sita n'abandi bose okay umunsi mukuru mwiza neza cyane rero uwo munsi mukuru ukawuhayimbazwa mu bihugu 160 biri ku isi uva si bihugu byose by the way hari bihugu bimwe bavuga ati twebwe atuma so rero abahimbaza umunsi mukuru twavuga ati inshallah to you guys murakoze ibintu bikomeye cyane